bwaba buryo busasi n'amarira aha mukoro go kushendekereza Pamela tumwebaze obirori dini wa Uganda Christian University Mukono omumakagishe omuriki goshora ruba yakashara imbarara erizoba abanyabuzare ba Pamela basima byo kwerinda okugeza aho kwatora kutekatekwaho kuba niwe yisire Pamela yitwa yanganugwa yitwa yafa turiyo tuzika Pamela mwene shanero emukoro yone bireho abwa Pamela biregerumu uyo kwanze agire narya kashitama nakura bagambi yagire aha Emperor Hotel nkabanduho nahurira UCU Neboroka munyanya Pamela yagambo ko mutemu yisere Pamela okurigera mukozo wa murebire polisi yajanga maybe umukozi akashobora kwigura gate umushuma yataho mujejerekamu ningo mwizoba probably umushuma akafuna gapu yatahamu yafinaho yayeshereka yarinda pamu yatahamu yasapa n'abana n'umukozi bashaba buri umwe yazo mu kitanda ko bari mu kitanda ko umukozi akahurira umutari kutabatambura mu nju umukozi twashobora kureba ariho umuntu watakumanya umushija mukangakanga amushabe icumurizo cenju koza katinde cyo gukora ampe icumurizo umushija yigurenju ashobora umukozi azumucenje kucebera Antway kucebera Rubango kwahikamu bemushobera I've loved you, we shall always love you, you will never be forgotten. aba Uganda Christian University Mukono bebembirwe Vice Chancellor Professor Aaron Mushenjeza basi mu mugenzi ahabwo gukora umurumo gwe no mutima gumwe abana y'umugenzi mwebaze Pamela tumwegere mu biconco bingi kabawe nakorana icyo kubanza Pamela akunda abantu Pamela akakunda abantu Pamela uko kumaricisha niki yakatura inakamwe nyako yaba nashasha yaba indebro kumutekanza Pamela icyo mvugana akushikira omukoro gu gwayikwaho n'umureberezi wa Ankole Right Reverend Associate Professor Dr. Fred Sheldon Mwesugwa kandi nawe yashaba byo kwerinda okuchondoza munonga hamwe nazo wakwatwa Joseph and the entire group of siblings, you also prepare yourself to come and bear your wreath. I liked praying. She was a kind person. Mom consistently read her Bible on a daily. Shimo mushara zanje babiri baruho birinisha wangu mukama tugirire mbabazi umuntu okozireki bamukwate ushoro mwabazi yo nayo message ngo bamukwasire haleluya ico neki kikuru awanje wakuyamu batandikira gukora ki okucondoza omanye gufayiro bakiki kanyesiye ngwe gifayiro tekuza gukora ki kingo bino mukishabine mutimeshemire banyare barhanga. Blessed are the pure in heart, they shall see God. If you are not pure in heart, you will not see God. Pamela tumwebaze abire nakurura byahari UCU Mukono kandi yasiga abana babiri babojo nde Evans Taremwa ahabwa TV West agacenchwire.